what he has yes, one one ban and cow. And I'm what's what come here? Oh, now what do I offer by dine on in a team? What offer by you, dear? What's what he has said? You who's a caddy? And you know, dear, wouldn't me say, yeah, whatever for Eddie Akaho. Nebusa Penny, my member, my son, so. Yeah. But also say, maybe so say, yeah. Said you when you bring say one more dear son, way. Me person will say, yes, will be a do ye. Now, mamma, I am just a me. Abema, it's what I mean, school can get a mechibe. I mean, I don't know fast the Quran. That the market, I'm telling you, only at the market, I could in Pemagra. That is a governor, Abeman, the banana. Then ye also were bar one in and yon in the quiet cocoa so. Menka said ye say Obano, I'm an whole quine. I'm a bema for Afronoa, Mitia. Many no matter what. So we shall not say Wukuno Teteo, a man Muntie, Moshana se Mukuno Teteo, Wukuno Pema, Wukuno yes, now we feel say, Woo to me. Na we no precon. Dancer will bet now what Diana say. Na oba ware for wakoma be ma foforo no wada na be ma hunu wo ho I don't support it eno de mani nye ho ba kokora na mom no de me pese mema bi so ti ase ne se ade aye de ye ba eye ne ya no wo de ye be ma be ye ne ya ana ade be ma wo de be ye oba be ye ne ya ne ye de ye wo tiram bi se eye wo ya se wo no oba yi na tie wo se ne nkura abremu kunu no be ma bi ehu ne ho da wo ne wa ye kokofo fie duasa kokofo amukoye nhweso amukoye ye ni nyina no emu ka preba kra ni ho a wode ema no ni nyina echi no wotumi anya kwan akwakofa ba foforo ya wudi sika ni bi koye ba yi ho ade anye ba yi ya 1.5 million pata de but ne ya wote se wote yo abusua wote ne keke se wo bi afa no se ye no kre se nya no kre ye nim enu de wogina so so wo modua ansa ne ho eye. Hello, Menton. Hello? I was happening. I feel not conquer. You said, yeah. Dear Mitchell, say, so o yere afia se wa fa wachi na wa ma be ma afofra afro no a me eno de menfo so kura 100%. Ana meka se wo yoba na se bia wo kunu teteo abusua wote me nkapa. O me ton kan wo kunu teteo na wo fi sa wade no wontumi ntina se biemu a ja wade preko na kɔ na ujai kɔ na akɔfa be ma de a ene ne ehunu so ja wade dan se wodi atete ne ɛho ya obɛkɔ akɔfa be ma wo ukuna chie memfo aso ba de me bisa wo ne se enfie duasa ne na afia se wase wo ne no ayɛ nhwɛso wo ma ne kapre wo ma wo kosi dan de si abusua sa se so one room de ya boso nchance na boso yo no akasa ne sika ene wode to nchance ne boso say abono but ne nyina echi no wo de watimi afakira kofa ba foforo ya wo ma ne sika wo ne wo ba yi breye edie but ono o te kakase wakwa ba ma wo hunu ye obu ofusu on pai ne ho ofedua bon pai ne ho tira me bisa se eya. O ma me me ya se me oba me no wo tie afri onkura biri na o papa no ma me obi en ho a me fa se me no wo try no o be na bia hu ho da. Hello mi ti opa hello mi ti opa mi ti opa ni be na bia hu ho da e ka me nko ame ho na se me kwa me na ye bibi se ya me no me je so to o ti me nka aha hello mi ti opa me na ye bibi se ya fine oje some pattern chese me fan say me dey anytime be say be ma dey e ko boy gama wie na bibi pie mu a oba ne krokoro na o pattern no say oba ne pa oba je ne pattern oba ne mpa e bia na wo hunu say e bia on pese obi be ye de e be ka no ho enti enye we nku na enye we na ya ba ko e di nkai me da me wa san de me fa na se me fie e ko fa esremuni bi a ofri north ono me ni wu ma enkwa mienu oba ba ko be ma ba ko so o ti me nka de me kan. Hello abusa mi ti opa mani abre pa enkwa mienu rastro mi ni oba ba ko be ma ba ko esremuni ni ko ba jama pe me yiri uti ye na bia
penny. So ba ko ba jama dia. Min timi ni ejamanfo ani entena. And I'm to me cry and I'm to make a said no. Oba dia wo asiri me check ko ba jama dia mami no tools. Sa se bu abo anya ma mami na kwai ko obusofo. Afanya fa me di chance da oba no e ma e wo oba na ti ko ba ne ko. Enti oba ndi enkra ne ko ye no. Me yiri ka tell me say wo ntimi nya adwuma na me fa bi ma ne esirimni akola no. Na on fa hwe ne ma na mso okay wa kan za ma ti. Na e so na ye ji ye ne de. Ma me no na betie na me de ahwa wo mama wo. Na me de na me papa be ye na. Eno de e ya mia nkasa me dia ne de. Uni sutumi etime tisa akoko ni bia. De bi be ma ne esirimni no ama o de ahwe nkra no. Na me nim daate e bia nkra no wo mo mienu na na e be hwe me. Eti eno de uni sutumi ntime kwa ye sa adwuma na wo de me nsum. Ampanya pa me ye ni dai sa adwuma no bo me so. Ah me tia na manya bi nam jamane esirimni no. Wo no so de hwe nkra no. Jaman ya bi na esirimni ko bo ya me pa no. Dawo de wa ko bo jaman dia me so meta me dem. Ah wa ko bo jaman e dan na o ka no e ma me pa cho me chewa de. E dan na o ka se fia no e dan no. Me papa na bo bo me koko ska no. Na me ha dai. We ko panyin bi wa so me ko ha dai na ka me de me mala ko panyin ka sa no se. Me ma do so. Eti onyi me wo fia o. E ya mi abi bu so ni o. Mi abi bu so ni pa me na na mo mma bi e na ko si da ni bi. And I'm calling so blah, me watching to me better than behind. Okay, I'm saying, my daughter, and I'm so matchy. The daughter, dear, I can say, if I'm watching it, with a particular corner, with a particular corner, no breast cannon. With a particular corner, no breast cannon. Most of some not me Abema, the Timmy Conqueror, and I could talk at things. We talk at things, me was Canadian, I'm bad, I'm the 2 bands. No, got to in job where you cannot look at cry, the end I'm cutting on, he said, people party in Coco Scabrano. Me fa ha dai na de panyin kwa ka kire no samfo no ka kire me enye mi pa na ya de mi kire ikuro enti panyin na ka se so asem so ya kire me a me fie ada ho kwa enti na ba ko kire one room ati so ana me ka kire o me na me ma me kwai na be twa break ana me kire ye so o ti dan na me si ye no so ma me taku so ma me sempua opa onse ayi e kire ma fa no fa mo bia and chance na toy no so na se wa na ma be na no ya wa di kama me e se me fancy dai no umi sa no sam no enkwa kita ho enkwa o mu ti se me wo first one ani 1 year kra na afofo kra sa bai e ti kwan kita ho se e be ba so obi o ti me nyatuma na ayi na no se kam obi na na wa bai so ya nkran dokono onya nkran dokono na me nkran dokono de sam na kwa de na nya nkran dokono. Na me look na me tumi ko fa ba ina bla no o tonto no tetia. Tama musi one room na onyanya enkra dokono no. Dabi enkra dokono onya enkra dokono. Ene one room ne so enya wono na ma wo sabe adwene ne se mu nkosinsi. Dabi. Miana me ma adwene e ba se. Mi ko tra obi fie nkwasa se mo ni pa ka se me ma do so. Enti mi o ti me ni fie ono de. Eni na me ma adwene to ho se no. Mi fi sa se da ho kwa. Me say one room kwa me de me nyina begum me nyina edem okay ana me beti say na Yakobon ya madam mitimi nya en chance nya na me boss wo oh tinya ne chance da kwa no de boss wo oba no say ne chance what's the chance na me say we dey wa anya smart mama wasi na na si ebusia sase so ejuo ma padan ne so mi do nyame eka mi kombo som me say o wa pachia se mami e dey am si ye se mami eka pred edem a kapetuma fo enkume abidadi ayi abusia pani ba hu wa na wo podi abone nyo bai wa na wo podi abone nyo bai mami ni ni sika ya dai na mami we wonu tabre wo ska e wa hinfa wo de bu ami aduma be na no ye abusia pani wa bodio kana wo de aduma ana mami de wo kaza ayese wo se wo se mane nane okunumu wongu people ma dia na de na he no no fa ba oboa enti mo dia na sanya no se wo benya na pa se anya no kran so no de so mezo dia anya e mo na da no wo ya de dia no benya no abusia se me ehie anya mama se ade obo ami o sansuo e na me ye de me don na tie e twa bless e na me se da no me ni wo se yi wo no o ma me so de esi e da ni bi wo o mu fie eti o ma me si da ni wie na e da ni ye skeleton anu o ma me de to e ma na ni me se wo a wo kuru betina be ye bi ama wo no
no na wo so adem ampa me so me be tossment etop no ama establish ani so o se me bua onka establish ani ma Britain so ye hwe jaba ko emu ye edema no samina na ye yatia na enkra ne dada no se mu musa no dada na odem ho na ye o bisa mi ana me ye ma de be ma ni sika nya ni sika ta wan to adanse fo adanse fo ani wana ye mi ana me ye dan mi ana me ye wana ma uska wase say wana ma uska wa upe wu me pe wu enya wona wo ye mi ana me ye dan no mi ana me ye dan no wode wa bo ri a wo na benya wo me memfa wo wana ti Britain no wana Blecha ni be ma me na ye na ade no na atu emu ma na me ba ya ma be me na me ne me madam no wo na wo ye Solomon na be ya dan so se me bu a mo fa Solomon mo ka ma wa lu siri mo la afi ni gu ase na wugu mi nya me be chia wo ka ba bia wo nam wo ka na wo yire na to ama wo na wo ti mo no ka no na eno na be edwa wa mo wo mu bi mi na boy na Kenya na kondo wu na boy na Kenya sama mama ya wo ko na na chance wo ko dani o ka sama ante me wo ko na na chance wo ko dani diane me wo je me pata ta wo so chempra wo bu so mi ba me ye busue ni wo chempra wo me ti wo bo diane ka me ye busue ni me se wo ka na wo ti mo ne ka ne be ni wo na ko dani wo ye be ma bia wo ye wudi ni papa nyame na be chia wo ka chia wo ka ba bia wo tie nyame be chia wo ka wo ba bia wo tie ko sie nti wona wo sie di wadi abusua panini e na wo twa ntoro nyame be chia wo ka ina wo si mo wo ti mo wo ka ina wo ti mo no wo ira to ama wona wo ti mo ka na do ba chia sia mo wo asia panini jimi fo be me ati sa wo wa wunu ma wale jimi fo kwa asia to hey 30 years enim gu ase na wugu nyame be tua wo ka ba bia wo nam so no wo ba na ya adwuma so wo tu sikata aze kura de ba wo ba na nyankopon tua wo ka ba bia wo nam mama ya mama ya awafo ni mienu nyina nua wo ma ya hwese wo bia me no watena me show me fie kura me ni me fie me no wa wo nkwala anwotwe enfie de ewu ni mmom me no wa wo nkwala anwotwe nkwala anwotwe a me no wa wo ato nkwala na to agu me so na me fa de na enwe wo mu Ismail friend no asam ne enwe na ya obeba ha because ya meja pade no kra na edrudu aboyi obapa ora ho me hu so ora ho pa me ora ho ma 30 years awadi o mama ko na ba ma ti me ka cho bo na wo anwatwe so ya sha woni mama ko seriously na obi an na wo so ho na wo so wetwe na da pa mama se eye me ya se me ni me si so okra me hunu be ma se na afia me afia me nyina duru se na me kofa wachi me kofa wachi sa die eni kofa wachi sa die abusu apani so obeba wamla enti wo bebo dua sa because say wabo no so abo enti se munim dua bo say dia se wo se ne ka betumi de na hwe ase de ne abo se de ode to me su ni odi ode to me su ni odi ato so de ode to me su nti bo dua sa ho se mafo mfro ye mama ase say eni obebo dua sa ho se mafo mfro me dua me bo amashale ame ko mbetwe me ase na se twe wabodua me bo say wo se wo ne ka wo ba no wati mu no wo na se mama eya me ya se de ode to me so it is what me ya de ode to me so ne ya me ya pa ya sa wo ne ehunu se asem no ka ne nya no kra na ya na fe ye hunu kwan de be ma no be fa so na ai enti sa wo ho o pesu ogu ani ma se ye ma ne ehunu se tesa se wan san ho de na me magie adi because say what he wabodua ono so abodua enti so se bodua sa na dia me dia bla me ne kwabida ye no a one person with this can be ma me na de ode to me so no na ma ne ya me ya ma sa wo ho sa ma fomforo wo a sa wo ho ne nanimu oba pa ye rehosam ya no do sa na emu nsem no adoso na nka memu nwotwe de ne tese matena che 30 years na nyanya sam ketwa nkede chese eto da ya na odwen hu a wonti ase ya rehosam mama ko ya rehosam na Charistic Ventures ye no mo de emu nim se ukura da bia ye ba fidie iso na ye ba so ano kwasam eyeye nru nwanwaso
yenu tatashi ye wo dwaso Zahara Herbal Mesha Zahara G capsules enei esanyare wahodo eyi nkonua eyi nkonya na obi wo a yade no kyesa hyehye ne mu adwen so obete nkan so nkopa bi ntonnom na kyerɛ sɛ wa no na apɛsɛ wo bɔ wadaka menato ewiase ne owuo no wo ba wonkra etitie me ebia na wo de no yade na dokoro ni padua ne nyina obi wo a wosimi ni padua dwa me firi mitiri so kosimi na ase edupan so de nkawo ho eye Zahara Herbal Mesha tie me ene enono ebuso edwaso pharmacy shop ahodo nyina Zahara fo aduro no ubenya bi ato bi ana wo de no eye infections adokoro wo ye wo ba wo ye bema wo tie me ema ne de no timi ye nsansa na guna se prekese woti na ye ne hene na efrinsuo eba ne sa wo betimi enya Zahara Herbal Mesha ne bi na wo de Zahara G capsules no aka ho wo be yi capsules ne yenu na wo bo mesha na ye nsuo ya wo de be mene ehyen sansan mu se tita e de free ni padua no ani se ye wase a ne nyina no ebe hyimu wo ye be ma nso na ensu fitaa bi ta free wo be ma no eba mesra wo adukuro ya pabi na wo be yi capsules ne yenu wo de mesha no wo de be mene na be ma nso ensu efifiri wo be ma no eba ensansa atete agu wo be ma eho sabi wo ntohwe no ho saa no ni nyina mo be hye ama ho atɔ be ma bi wo ho a wakoyiri be ma wo dwonso no na sabi be ma no emu twa de sei dwe nyi ono a na infections no e de eye ne saa be ma wo tie me na wo saa ensunsuanso yi a pe Zahara Herbal Mesha Zahara G capsules no ye capsules eye ketwa konko ne wom ne ye ketwa ena mesha no so ye nsu a ewo konko kese mu enti ye de ketwa na emene kese no ye de aduro na ebo aduro so wo ye ne sa eye adwuma no kwasam obi wo a wotibi frɛ wo se Zahara foi munuro no eye adwuma ya na se de mo kan minim se mo ha mani kwa na so wono maduro ya no wafrɛ no wode adanse na wode eba ebia na wonim adwuma ko a Zahara ye nuro no bi eye woto aduro no mo na be hunu sampa enye ye ni ha hane ka ekwa ene ebetena fidie no so han unya binum a won so de adanse kro na wo de beba enti me ne wo kanse bo wo se bia wo hwe TV na ye number no ego TV ne so ya wo betimi afa number no na wafre wo fre ya nso besi doctor so wone wo ebedi nkomo saa so so de bia na wo tie wo radio so fa number no e wo 0246 348 334 0246 348 334 and afa 0248 569 335 0248 569 335 ye numbers as Zahara for idi jumano no ofre ya ebesi doctor nkasa so wo be fa call no na wone wo edi nkomo wo se doctor me yade ni o ade sa me na nipadua no edwame sei na eye me doctor wada wo ma munuro no mudi ehene ena menuma ebeboa me doctor ebema ho akwankyere kama na wakyere kwane abefa so obenunum nuro no na etumi aboa wotie bi yie pa ebia na wo ye wo ba wo de ne ye wonsabuo eboso me beso no ekyese moja ne emayie eba nso so ana aklotwo yiyi na ededa sabi wo pad num mesrew wo ye oba na hunu sape ana wo ta hunu bia kwape Zahara Herbal Mesha Zahara Herbal Mesha dro ne din ye ba kope eye Zahara Herbal Mesha uko drugstore bia herbal shop baby aton bibidro baby aton dro bia wo se Zahara fo Mesha no munyi bi mame wo sabuo no emayie wafichi kono mesrew eno ma nana kwamu obo ho obu ne nsa ne ade nsa ne natwa tie me ye won ma wododo maami ye wotime nche bisaro wa wonwotwe enso obu ne nsa yie tie wo ba de enye obu wa wo mi ensa mienu pe ne nsa buo na ye basa no afa ne sa mesrew ene wo bia wo nan ene anopa yakwa e ba me nche wa wo nan fibroid anyi ni wone yam ne setie ni ya ye kwen no pressure mesrew Pedro nano no ma ye bibidro ono no ma enane na ne mojafi moja toa bi ededa sabi wa yasi bia no enane ni nyina ema no efri ho eye Zahara Herbal Mesha ebia na wo de na ekuro eda wo yam sabi ekuro na eda wo yam no
enyiniama aduane bi ebeto yefunu no mu bia na edwan unya Zahara Herbal Mixture ne binum a eyade se ebetumi aboa wo tie me ebia na wo so wo de no wo ye bema sebe wo mema yo no ewo fam edru mpamu akaja ena na no mama koka anye no wo se adwuma na edru mpamu na mo gya abo ma ne so no eya ne ye boa mo nye adwuma enti bema de edru mpamu a wadawro ma na wagina brane na wabo adwuma no kwasem wo masisie na ye adwuma Zahara Man capsules Zahara Man capsules utobia mienu anopa mienu anwumre fansu kan no ne hwade wa na wo de adanse wo de beba Zahara Man bema sebi wo sexual weakness sebi wo ne wo ba ehia mu kompamu a sesia na wagemu sesia na besene bema wo low sperm count otutu enkuma boa sebi wo ne wo ba da oba ni problem ontime nyinsan bai ejira hunsuo na gene mesrew pe Zahara Herbal Mixture na face so no wo de Zahara Mixture no na be mene capsules no kane me no bom na nom on fansu kan fam mene Zahara Man no wo de Zahara Herbal Mixture na be nom Zahara Man capsules no e ba ne sa ekenya won kwamwa no sebi hunsuo na gene no enkwa bebam ama wo no wo ba ne da nyinsan no ebetumi aba be ma de se hunsuo no nkwa wo mu a wo ba kura ye boni na itimenyem no obema bitimi kasa medie wo ye boni ne seme ne wo da ya wo banyem e kire se wonim se ne hunsuo no enkwa ewo muntia bema bi so wo a wo ne wo ba hie mu a emfie be ye bebere nyinsan ma unhia bema bi ase bi ne hunsuo gina so wo ne wo da ya wo banyem titie bema pe Zahara Man capsules na wo pe Zahara Herbal Mixture no ye ensuo na ye mixture no Zahara Herbal Mixture no e na wo de be me ne Zahara Man no ye mema duro no na wa hwade tie me ebia na won so wo ye bema sebe bema no edafom tim ensore bema na ensore sebe ukwa kudo nsuo no ensore edafom mu aye mre sebe ibe no mesrawo Zahara Man capsules na no pebinom fansu kan nom wo de wo tokonko no box no wo de atomiensa to 9 num tu ase na wa wo de adanse wo de beba Hindi Herbal Mixture me de twato na ma sorry da se na ye besenhia me bre no ya ye be ewiase aduro beje wa yatrema kasa tenten so ntoponko won ya woto Zahara fo aduro no wo mote aduro no nka no makoto obu ho a wanum bia asahwe enti wono a na edi ho adanse ebia na wo de no wuntimi ne di wuntimi na ade besa na krokro na chew sebe wo ye wo ba wo ye bema wo pressure wo nante kakra na wo te so wo nankokom na twetwew wo to ase na twetwew ade beti so be sori ya firi mpamu no na yasem wo ba bema wo de mfie duosia eko ehyekyere yade wanya bi anasa wo pressure wo de no eye typhoid adokoro kope Zahara for Hindi Herbal Mixture unya binuma ebeboa eye Hindi Herbal Mixture unya binuma eyade se ebetumi aboa wo na akle efibia anwanwa na tani padua no no unya Hindi ne binuma eyade se betumi aboa wo sanso so ene bia wutie me udidi nso wonye kese da waye se nyanga kina bewu kire se wo so a wonyare obi wo a wo se menyare nso mentia po eno ye de hene ya yenima de koro kope Hindi Herbal Mixture waye no fe ebisa wo sa akohia hene ye wo ya na adwo hene ye wo ya wo se menhye da hunu baabi kura ye me ya se ni padua na kasa ne mu dwa no pe Hindi Herbal Mixture no wono mu obe hunu sampa eyi yade na pie na kon yade no na ede aka ho amawo saa nso so ene bia wutie me obi wo a wo se doctor modro no menya bi nto mesraw enne baabi ya Herbal shop bia ya to apete obenya bi ato na wanonom na etumi aboa eye 0246 348 348 and a phase 0248 569 335 medase papa menua ba Currency Ventures akache ya de Zahara enupa no nam Zahara Mixture ne G capsules Zahara Man capsules na Hindi Herbal Mixture kwa chia Dr. Moa efa emame aha Akoma 87.9 FM obisi so emadie yeni Akoma was so women don't have a heart of pain cause men do cheat men to me cheat when women cheat is a problem adan obisa me this society no evangelist say efia
asam na yiri o asam na yiri se tan ayesa ngege hey adio ana emre efie hu ne se emre eden pa hu eden pa bibia be fine what o say na wo so obe ya oba ba ko no wa de be memenda we and no be oba no ho ade no problem na wate o aden wo mo de invitation card na mana wa hu bi wa invitation card ne bi wache card no bi wache card no wo mo me man the date ni bere me di wo no wo mo nya aka no wo mo the date ni bere me said ye tie bia no aware no wo ba santra ho bia mana eno de wo nware bia mu say de wo hia no wo chefa e wo bra wo ne ne bra ye no mo na sa ba no so de wa wonim so ye okora dada because waje ho pata ya wonim ne one ne tie 3 years ni ya wo ne che so to say so ne de na me pene so nti na me je ye na me ma me wu ya wa ama eno ne ha dwen na eboboba nti said ye tie bia no na odosa na to ada pa nti no obeba nti oba nyame adoma wa hye yebo na abusua pani so de mejine di se said ye tie bia no wakaso obeba no obeba because okaso obekasa wakasa ye frɛ na no won fa kire hu ye kɔ no frɛ ye yes 87.9 Kumasi o komotin so nya abra ne ye kasai ne dia na ewu and ya wa wu kunu da akɔ hɔ abehunu wo kɔ hɔ abehunu why nti afia said ye tie bia no ye bedi ho dwuma ma why okay nti tweme kakra wo anymore ya kwani ne Pastor Julius eni nkoma pastor Ako. Pastor me mo ha o. Ako me jo so pa. Aha yes. Aha yes amfa. That's the akoso. Na story a producer Akoma ba de na te wan am say hey. O pastor na to na pa o. Hey, full left and right left. To kuro na ye wura mu fie biasa ne se so ye se ye ba yowa. Ya hosem. Hey. Bibia aware no odonya asape obia wode oka odonya asape obia wode oka mamela si me che wetie fo nyina no awie I think say we dey enye asemfo fo na de bia me kasa aware no se yan hye ni yi a na wie ni se ya na ye ntiwe no enya bia enwomo bia sa ohe ye ma mi ni ye papa yi ma de bia ya ama mi ya odi a odi kaka na ne ya adwene ye sepa so we sia be mana de we sia be ma no early stage said you on the breaking virginity or the man so said you mo ma ye ni emudia edi na ye said you pege to wetimi akora wo sa na ye kan so akora wo ahwe wo so ye na wo fa be ma da na wo papa be fa ma ni ndi ka anya hwe kora no se won ne bobra nka won ne bobra se awie ye no be kwa ko wie ye se be dia me ko fa ni free ye no nti no e de wie na nte ho kakra no enante maame ne yaudi nyina wo se mene ne hia nya memfa be ma bi ada ono ni nipa ntine ka se ono yaudi ka kono ma se nyina ne se oti atuma papa yi eka ni nyina ene study semidi ekotena awumienu ana no hu nsensem wo se wontimi ndi se o che papa na line na bra bo nyina ku se ma fa na de na oje ho ade kakra na sabi wo na de bia ma me ka kire mema ene study ma bi a omota entema so ma ye bi koi ya ye ne se ade we bia wo de ye be ma enye dem pese be consider situation nan kasa kura ne mu ya fa na se o be ma de wona on tabo ba wa fun kwan se ye be ti adakodi e ma ne ba ye no o be ma de o ko for ire ti for ba ye kase dem ti bia na eno ma de bia me kase e be problem e bra ye 87.9 Kumasi se be ma de ti ko fa ba ko do fi se eno de eye o bi sa na question bi ma na eye me de pa ubu sa na se nti ya se eja amofo se eja mo afa oyere ubu sa na question no afi na o to papa so nti se wo ya se obi afa oyere dia wo se mo dia nsa no ho se wan fa na na se ma wo ya se obi afa oyere ba wo de ko fa oyere ti ko fa mpana na die wo de se ya wan to ne mo mfra wo sa ti system wo ya ma me de system ma no na bi dia na kan wa se no eya system a bi mema di system a bi ana kan wa ma mesere ho ma me no fa to ka sa no be bi ho wa chia
anaso wanka mehim eno na wo correct no kaka mehim pe me fa okofa aba no ya de ho mpaka dada ama entiasa eduma na etefu nyehu se ampa waje ba we wanya na sama ni tweliti aka se papa no mesere no omo yin na yi siasa da waka no na ye me ma amana ntena se na asu because e mo ti di o mo atam kwa se bi o ye pani na wote na wo kasa so ti akonya so no kwa se ne se ye sia ni nyina ye kasa ni na edi nkomo edi ye beto yi na ye ta wale ni bugu kwa mpate bi ehia so de ma ni ma ne kwa ne ba bi no ejapade ewo bi an de se samoye bi ko ko se mi adi na no ye se yi ti ye ne fa ti ye na me da se nyame sha Pastor Julius nyame ya domo a se bi etie bia no wukuada ebusia pani eso obeba na ye bi se ebusia pani se anye bia no se wono kwaye ne de no obayi e dia agempata tena ho se obayi so ka se ya obaje mpata anase no awade be ya na ado obira se yosi ayehu ba ne kwa no so no no aka no because wo koye no waje mpata wabere nji se ba ne betom se esia unso busia mafo ma wo mpata mafo wo ma wo mpata na gisaje wo yire ana akona be unse yes yeyi ya so akate no mentimi ebisa no na menya yeyi kwan no na nkan dan a wo se kwan no tiri o busa na nsem kra na eche na oye no ho se asema a wo kakra wonte enti na minim se sa na beba ya twa busia mama eju se ya na mera ho fi se aware se aye bibi e wo ho bi o Emisa nke yebenya nke e bia contract menka asesa o but emisa amai be brashasi because 30 years mama enye easy our 30 years from onkra brema dia wo nkra wochi ba ku mienu miensa enan enum ensianso wochi na ebedu mremi na ayese mama na me hwa ade bi unse se wo hia odofo ne fofra eya wo hu odo amudi eka niema bia ya na moye wo hu se ebia sometimes obefa we pie manije muti something akoshi oba afofo na oni na pie na jata hia no che na ho de sa me no me do wunti me kwa kra to ho ama so ho na afa ebedu me ase munni mo hu mpo because edidi atema just now ekoso che obe dini kunatem be me dini yira tem down so for 30 years 62 years 62 years obe man kan bi obenya be 50 years age no nim enti yemfa ne sa be 50 51 55 de yemfa nkonesa na mujina sei na papa to mane ne yire na ne yire so to mama che se mere kra ho ba me mama they make an say wo sometimes no crack ya wo ba se wutimi pe mu ka wo no cra wo ya wan kasa wo ho cra to asa wo ye wi asa load bi afiri so enti me mesre mama won say mama no oto ball no na edin so obeka de but me mesre no bibi wo ho no ma on pe mu no nka fisa won so okra ka che ne say be ma na timi aka che ne say okofa oba no be ma su kwanya akosu nko a o so no aka say odi asa ko fasire mi bi ono ko ka say in fact okofa obi no o patai ma oba yi jutum sa na ma tie be ma ye hu se be ma fa ya chi a at least ye hu ne say mikunu enti me de ache no ba be ma ye din ma be ma so be yesa enti hu se ubusa se be ma no na e bia wakoye so oba ne jitum no so oba ne nso jitum a be ma die na oba je mpatade no asa atena ho ana eno nim se oba ye bebusa na sa asem no ba me de ne se kanokre okay bia maye mama situation bi o ho no ma ho epushu ma akoye bibia o pese obeye de ba be but me hu ne se utimi pe mu ka che nipa na ne net edin me nka se nya din utimi ka che na mama etimi ma abotoye mo kakra ba even though ebe hye no ebe ne ya but kanokra na ho nto down say odi be siesie se de musi pedua boy sanka ayade a wonye ya me didi sanka wo so de apem so dadaada but ase wo twetwe ho mama krati aka cho so wo de ka
twetwe ho de na kyese ebia bibi wo ho me de men ka asa de ebia papa ne ba ene ebehu de nti ono so wahu nti ono so gina so a o kasa because as a married woman de nti na wo so na akoye aduane ma obi ekunu o say o kasa ono so okunu nti ade nti na wo say nti ma bebre wo ho no kwa na aton aduane a wo koye dokuna ma na ahomache na wo make way mame nti me de me mama mesre papa no nya abotre na edidi atem no on fan kwofom kakra ma mi so oya den a wokunu no fa buo kakra ma no o ka chense kwase apanyi abo edidi atem bi wo ha as ma me panyi a o ma hwe wo no mama ka choso ya shawe mama ya but obe ne dey enti mama ye twen be ma no ombra na de o ho no se japade na wo se ye che na obi afa ne baby eko wa room no na mama ene ye bende wa hu se be the curtains be se the blog the two blog the twama no yi yeah the curtains be se was say shoso de mama okay I'm go koko no so mo ko koko no so no o say be 500,000 yo munya 20,000 sorry 500 million 50,000 into on man of 20,000 okay on fan to another so ebusa penyu ba ya be 30 years 20,000 evangelist mami ya nchia enokua enchia enokua o ha ko be wo so ejenyam yi nana akoma siwachi kafra we just no ofi nyina say ko match pass nana kafra ate kafra onti mint na kafra Yametias and sister Diana Frempong and sister Diana Frempong say was susa or say a hanepa itimema equia shade yako emano ena yema me papa dia to so nana ya jama or Amsterdam or say akosia se bibi say isi a wohunu na akwa ya asemo akwa ka nti aduru bra na wo say adofo intimi che wo no modo saa na ye fan ba ko spray ka wo adodomanu ho ajingu do say akoma mu nsem ye obi aka say ya famra no obe spray no with that so also na nakura ni free achina ndo ana ashini pa anti massage ngo si na o ma wo shedding ma me so me de ya sre abusuan nyame ya adom ochina menu apanyine tumpam e wo trede yeah aja koku ajiman e papa ifiri wo boa saa fofi anto atafe aye be hwe no na woman so eko tiam ya adom ochira awomachine ye bebie no so ni aye ye chira no a na bibia ifiri ho nti eja ku kafra de ye nyame fa wisi jo etina na ye jama so krabo mu ade ya odi atome phone so Amsterdam na uradi nshira wate fa makua na won fa entonsu obi nsem wo mo ebeba no na nyame nshira pa ma asem we emma futuo ene ye tu ma wo mpratwe mu sesi a da bia makana ha me se mpratwe se go beyond 6 months so when 6 months no hwemfiri mu ma ubusa na twen ena Easter ena bronya ena Easter ebi de kwa na hye 6 March ye beba so 6 March ne kwa ne de kwa 1st July after 1st July Valentine kwa ye promise bi anyeye me sraw se hu ne sa twen hu free sa relationship no entra hoa na baako aba mienu yawo miensa yawo koda nwotwe abusuan so tra se ye hwe ha ye musa busuan pan se da be kra na obeba no obe ye no asema kobo kokoko makotu trinsa etrinsa no e ya ware but ye pese papa ti ase se o man na mra wo mu wuntimi fa ma mi fomfie aduasa fa ni nya adwuma na wa jade sase onko busuapanyi wo ya busuapanyi emra wo man ni mu emra no di mama mi ti hwani ye sem na mama ne ka no se wo fo chi kofa lawyer o ho be kiro dia woni na ye bia suma be sum no wa be nu ho enti ye be sra sem na aba no ye nya abotre na ye nka wo so be ba ukuada ye twen so be ba na ye di yi atoye na enkohuhuru kakraka ma ekire wa ware akọ wale kura na hwa sika ye be gide mama mi we no wana unya bi kura mu akọ homa ye be srew na mma no ntu won hofo ye ka biu
empra twe no yankasa ya kan musimu nya atwe montwe na montwe a wotwe no fa agire to ho wo hwana asisie bama entempa no apaka oni ma na wokọ na ankofo yene amfa ma na se wa bema wo de wo kwan se wo kofa ye empra na ewurade se de mema asisi mayu menya so fo akameto bombu pa o Pastor Julius Kuraka so wuro wa chese asa asisie wa fo chi anso fa ye koba ne yina abehia papa ne wanya ye Dabi menyai sebe ubusa abusuapan se enti eya se de oyire ne ye no eya wo se eya ne ya ya no kra eya na eya wo se ya ne eya se me no to na form achi nya ho de keka wo ye be sere mema no ye be sere ade na ho de ye maame no se wo no de bi ye wo fa wo na hya ne mpaboa mu na hwese be ye wo ya emfa nye no so ho na ko basa na se wo de opese wo de otimi ko ye se be ma de otimi fa de ope emba de ntira nyanwanwa so boko che oba de se ye ko ye na obutu so mana na ebutu no so so oba de ko so anya on pai no omunyina ompeduabo se bi hunu dia me wa na phone David ye se wo sibi nyina obi afọ sorry for now omodia abusuapani ba I just walk back. This abusuapani because ye timi nyina ba bi because they say bi hunu dia me wa na obi apeduabo obi apeduabo so no eti se abusuapani se won fine na pai ho apai ho this abusuapani ba ma sorry ameko asori a wo no ye be tuna say ka wa ne yira to ama no wotena ka anu a ka nu nku no wa ko tena sire wo eti baba ko ka ne yu ko die be sira ma na du say abesira wa susu kasa because say wo pese omra me hwe nkola yu so say wo pese omra nkola yu enti ka no na yira na to ama no say ko yi ni hwea na papa yu a kola no chiru do mu fai onu so wo hwe won so wo hwe won this abusuapanyin wo ba na wo be kirem ye be sere mun fa futu mfiri mpa na de say the maybe see kosa awunyanya mu na no odin ye be sere mun fa futu mfiri na emwa mo okay nyame ensure papa evangelist and what say nka nti abusuapani me dey say me hunu ba bia me wo maka sense mu gina fifi me nko bonku se me nko ni fo me nyame nko anenim na so me kwa dey age say abusuapani wa ba nti nku ada dey wa da me hwe anim me no na ewu ada papa akra fa me ka ire no second wife was a third wife when you do so betumi aje o betegra e abusuapani bra me do bomadia na ebra ne hwehwe asem ni mu meta wachi sepo was my deepest condolence to Nanakuya nyame ensure papa was say I couldn't watch you today please can you I repeat in the beba so into betimi ahwe no Rabbi 1 TV and afa Onia TV into betimi anya repeat no ahwe sede etie bia was say hey Marco I love your program into say dear was saying okay women cannot defend herself. I'm a big girl from Asamanka say and mind to me defend the woman who be well yanko na menu aba enkodi enkomo Richmond Able Center afonko ni aguafo seminar na mebo aguafonko no ba bia eye wo ya no na edi twitwa na utimi desra me pacho joint na eye wo ya no na me shira wapra Akoma 87.9 Kumasi. Me jina wa me say round me ko she di freezer ibu an. What dani ni nku. Hey! Me ba ma ko say me ko mo say me say mo sra brewa. Nya but me dia akosra o. Ja me pese bibia fa honam nyina. Sister me dia akosra na mo say me. Hey! Oin to wo freezer ni me no for wo. We dia ko say go kru me no for akosha freezer ibu. Na be na bejo. Aba ni na ka obi. Kafra. O say ya oni wo ho a ya na ekipa ni nti wo de yeso ana chesa to na we de adane eku afaske ni nyina. Kose wadaroba. Abusuafo ai esa na ebe ni den. Richmond Eba Center efijase sokore ode akuafo nku akuafo seminar aba edwaso na enku no se de akobande ma menka ho asem ye. Enku no eboa nipadua baby a yawo the owo joint aches anase bia ni sisi achi saa ntokro na ewo honom no eye ne ya
de sasabro e won so bo sasabro na so ne kotodwa ya na ma ne kotodwa na honhon ya ready sa na sa honhon na di nkun no afefa baby a ahonhon no anase eya wo ya ne so eno ene beboa wo se de beye ebetu yaw no na ahonhon na ahono no mepacho ni nyina no ebetu ase e de ama wo obu ana chibremo no eye ne osiri trase se otumi se ne kwa achi nkase no etuturu te se na beti ho no mo sa no oye ne ho hwea enyeye akuafo nkun ene beboa wo sa kwan ne so de na poso obi ho ane 9 poso no ene hyeda ye ne ya obi nso ne nsanso ano otuma enton efise asensene ayetitiriti safo no ena wosa wode ade no eye baabi a eyawo na nkasa wo se de bebo a obo so wa ne siremu no ebi a ne hebon no na ye ne ya ewo ho no abo se aba ne siremu ewo ho abo se yawo no aso ne nantu baabi kura obenya feeling se eye yawo no fa akuafo nkun fa srasra so na entu honam yaw no emfamfiri nipadua ne so na emwawo se de be ya eyawo a o batara na se oni ne di asie wo nipadua ni mu a da bia wo poso yo ya no ayehojo no fa akuafo nkun fa srasra so na entu sa yaw na se de ni ti epai no asorobren ewo ne so no mepacho ba bia ya wo ya specific no no wati bi na o de massage wo no kakra no wati na se 10 minutes won say o te wo no sa na de no ejo fom enti e kanfo akuafo nkun e de mo bibia de okọ afuo mu anaso ye kuadwuma de wo ye wallet walasa de o ye driver de o ye banker de wotefa akutiri sisi so de ohuna mane e wo yaw bia betena nipadua mu no fa akuafo nkun na use na emwao na enyi haw ne amane a yaw no e de abre nipadua no emfamfiri nipadua ne so na wo honam no entimi ntofi se sabia so ni kwan se yaw betantena wo aposo bi anaba kon ne race baby o de watch bono sa epo na e wo ho no emu hwe no eye ne yo tenka akuafo nkun ebeboa wo de obi wo ho no ma na ne body ne baby ahonhonom ahonhono na bebo ho ase kakape anaboa bi akawa na jo wantimi ahunu na eho ne hona na ehono uhia akuafo nkun na wo de afefa so na yi saa ahonhono no anase eyaw no afri nipadua ne so enti abusuafo enkunu djuma edie no na esanse nipa te bre ete yaw fene se omo ye adwumaden ni titiw ni nti no na wo de asrasa ba bi eyaw ne wo no na ajo fom afa ye ba se mena ne so a enu de siesie wede de ne honam aye richiri de ekro wo ne ho de pimples abegu nanim de shaving rashes kakarere eyam entafre yam sansempoama enyoma bia abeka skin ne ho a wahu se ne nka ho ena wo ho na aba ye nipadua no mepacho akuafo seminar akuafo seminar no ena beboa wo wodi bi dware no na de bi yeso Maa Akos bo apempo no aye ensanini eno ye friend acne no ehise nanim eno a enhono eno a empai enam nanim na ye dufudufu bi na pesesei no ma wonsanka akuafo seminar na fa bi dware na fa bi ye baabi a ehaw ne wo de akra wo ne ho oyi wia ne kwachi ensa na ba begu onom no sa nipa kro no ehia akuafo seminar se wo yi wia fa bi fa ho de na bodwe ase ensa te agu so prekesen de ne honamani ekroaje aboso ama mfifi boni bi free na pampan abetena ne ho no akuafo seminar akuafo herbal soap ena ebeboa wo enti kope bito na entimi eniwa kaginamu makakareere ntutu meti ho sa kakareere no esan wonsan kra ne so a na aye we na yitiri ne fagu na eteretere no yitire ni nyina ho mepacho fa akuafo seminar no fa bonsuom fare yem na rere baby a ehonom no ase friends yam no abetena honom no na entimi emu akra no omuko school na omudidi agrosa sa ehaw ne amane ne tibi ba enkra ne so mepacho maunsanka akuafo herbal soap anafa ye sa biakro na ehono aye infected no na rashes ahodo no entum free so acne ne pimples no enko obo odware ano de afia to ne ho fisa ne honam no ekeka no ebi ye nsu obi so ye moja
entu wo hokra ya na wadi we mu fi se ni nyina no e ma wo hene na so honam aye ohena bro so a me pacho se me na di dware etu ahohena se no eye akuafo heba soap ma wonsa enka bi na entimi ntu sa honam ahohena na se honam a eye ohene no emfiri unipadua ne so akuafo heba soap no edi dwumaso bebre de wo severe menstrual disorders no onfa bi enye na ya ase se ye nuanom nketewa ne sa no eba no mu hunama ne omu ntimi nko school no hyehyehye dem me pacho da bia no fabiyo wayase se de be ya bosome ne so a onte hwe na aboa na emoja no atimi aflo na so otena sesa ye nhwehan entimi maye na nsa na atwa na emoja ne timi klote baabi abekwa akotai no da bi no ebia de ensunsanso bone ene bebrewo samna we brebi atwam no ne afra no miracle soap ye fra ne ntoma se de be ye betumi compete with the market system no nti na wo ne ne different one na nka enye samna bia dada na a ye fra no miracle soap no eno ene hye akuafo eba soap adakanim a ya package ne kama entima won sanka bi na emwa wo se de be ye betu honam rashes ase every nipadua no ho ama honam no atimi atoso obi wo ho no ma ye nuanom matitu ode ne nsafa ne to ase ho pa na ebe mfa so otena ase wo to ba bi ade atena na ehwa ye black or dark spot or pimples bi twetwetwetwa ho e ma ne to ho nya akono abusuafo akuafo eba soap bedi wakagina mu fa bi sasa so fa ye osam na dware day in and day out udi dware anopa fa bi dware anwumre ba bi a wo hu se oha no wo no fa bi bonsuom na fa apply so na entimi enya dwuma enyi sa ha no mfiri ho obu oso asabi na ha mu ho no no ehwa ye too dark a ensa bi fifirifi ho anase ehyew bi gina ho akuafo semina no ebeboa ama sa haw no atimi afiri nipadua ne so ne ye ka cho ne se ukodwa so a wo so pakuafo nku ene ne samina tobom na tobi cha abusuafo ne adofo sadia obi nso betimi ayuzu bie honam ani ye fe no na honam yewa a ewo nipadua so no so etu ase e de amawo for Richmond Herbal Center e was 0249 186 845 0249 186 845 and that's 0546 81 0546 840 846 0546 840 846 0249 186 845 ofra Richmond obejo so di opa bi etu akoton ne nsabeka bi di opa bi nso ankrankra to herbal shops chemical shops bia no okwa so pe akuafo nku ene ne samna nti ukoma nkesima ubenya bi ewo Jeff Herbal amen samotakra de samenko kewo blessed Herbal kewo ena Samdora esu kewo Kingswalk na nabwache ewo enkran pompuni mantamu nti baabi bia wo befa ye to abibidro Herbal medicine bia no osima makuafo nku ene ne samna etu ya wona se no na esiesie honamdua nani ensa bia begu skin hu bia no pacho ebetu ase ama oni padua no so eho ato no abusuafo ye de besia na da se ne yaba beto amoso me pacho ma menfa happy birthday sonko Emma Elijah Ousu Fojoro or MedLab Diagnostic Center and ne odina woda na me insure no humanity nkwa o ye ata ntini nua ba akoso de Elisha ezenam zo na ebe twitwa ajewe ye bi eti omu psoro kwa so nyame insurance with us pa Akoma 87.9 F makuma mu nsam dwumade no a eno wasugu so wutie no o san hwe wonu TV Rabi 1 and I was say Chrome TV obi message was say it's not all men that are like as you are saying human beings are not 6 months cassava. Yeah, Radi Yakopo, okay. This man is senseless. Oh, I am on Tomo Wasakakra. And for my obisi, hey. Once a mammy papa say, yes, say, dear, no, dear, and yes, could I bed obi message, and no. Now, Shannon son say, area Josie fashion and romantic, and I'm tia Josie, or no, and upper matade, a dear shaman, who can't die midweek here.
me de eye program yi Josie Fashion wo kuma se bom so woni meet the sports no in the day enhwe ni mo engagement wo wedding no dinner we no o Friday we no office we no de wo de kwa yi no Mr. Ma Josie Fashion empempam ni nyina emfama se wo hu style be na ye ofa utwa na de chase Josie opepam na odi ama and Josie oya de pa o pa mama on center de no styles akese na ya wo ne sister ku ahihye ni nyina Josie ene pam ni nyina na me se makase na say me na na ebebe me sa no ehwa na me kwapem etima ojo empempam oni ema ni nyina emfama correct pa Fred Josie was 0243 0243 433 465 who are broche regions mu bia na wa enye barrier what the star and send now the measurement ka ho Joe bepam ye be package na ye de abre wo aboboa no afei ye she mama brago papa bi ono so na wie wa mama rege ahye na yankrofo nwanwo ono se ma kwa na rege ya we she de she say what the chewa na na se wunya favor nyame favor eto wo so a obetumi ya ade ma wo e wa bra wo hunu ka obo se me ka na sa what you say say nyame favor ne to so a obi bo ho ka e wa bra wo hunu ka no a obo no se wonya bibi in return and wonya in return anya de ofa ho eno nti no jo she's na mama rege she no assign ejina na so aye makeup ede aka ho nti se wo pa wig bia de hye me ye moyo eche ye kama say wona nkra ye hunu ye ka se waboti eni nti se wo pa bia ma she's enye bi ma enwe bia ma hye de aye program no efri she's akache o kuma sports stadium on Unity Oil and iti enhwe mo freshies it was 0249 155 776 155 3P garlic mixture masanja to my drop ma dia na ma wonsanka bi adura enso table so ya de one garlic and ye na one garlic enso de wonu ya na nkyerechire mu wa kasa wonim de ye mani padua no boa ma akoma no boa ma moje de afusane ye chese eboa yi stress eboa nkasa iti na 3P enso tono enu nti enu dani ba Mr. Kwalena Capidani Angelos ubenya became a pharmacy biamu so ebi ho 0248 92 na ye bi na make for the ama hunhum asem fakwada na ye bi duabo hunhum awade blood covenant na mpese mu twetwem na ye bi Kumasi akona sama na ye bi junction faka wadum anafija se 0243 45 na ema wonsanka na ye bi ayona pharmacy the gynecology sropaba esiesie Maa Akos yakumenu mo ba bi ehia gynecology emema nom emanko na ennom nti oye be ma na atobia utobia kwamayire anase okanchima me pachi wo no nom oba gynecology srop na ensiesie Akos yakumenu na ma wonye oba mu pharmacy chemical na e ba sho bia munya na 0597 21 60 37 na ma wonsa enkabi na mom am so open school papa do ba kwa Ken Arthur International School. Kenata de mama maka. I say, we say, yeah, say you are not 3 months. No, never see a bad jumano. Opo bido bako jan fanuko jobi. Emma ninku kumba fanuko Kenata. And crano mocha dear teachers no more about tra or modetatem crown. Tifanuko Kenata no mon training banana. No, and an ire akana fanuko crèche kindergarten primary junior high school one kwesi 3. Nina e school bus so and then crown ko security say pampe so biachi. Ye wokuma Square, one Pentecost International Worship Center, and a Shenimo Fresh 0541 492 330. Mamadiana Fawabano Ecosia. Now go find your Mojadro Papa Yadiko Kwaya, Diadico Kwaya Bia Yakama, who didn't womo, and Diadico Kwaya Shenu and Rone Gumudiana winning, Obeda, Ubedidi, when I don't say it to Tining Nabako, Waba won't fit Kromo, Uya Grofine Bema, Wahua Dimu. Jina so CPS
solicitor grow fine enunti woko Mr. Colinac Aston Municipal Bobo say Fred Mens Apidan Pure Leaf chemical nearby shop mo grow fine with your Maa Akos said my fan me this say hey ubenya be heba and information show be am free 0244 59 65 32 grow fine number and on a waterfalls drilling enterprise was it a superman ne pacho enyuma ba kwa ye me there was bibi enkumi say we bregwa mabremagwe bibi enkumi say we bregwa mabremagwe hey ene jai tete nyum de me ya de pa me tete ni abayo born before computer ya me see ano enti me say what da ma waterfalls drilling enterprise metu won suori nyina fama kama wo mu won fidie wo mani gina hohunu ba bi etu nsuo ne beba ntam nsuo ne ba ya korogye afebo bebu nsuo wa bra wonya haw bia wo mu umpe we na pede wo mani mbo so de efo eye waterfalls mo mo be tu nsuo no emfa emma osisi a na wo kuma se baro new site wona na ye bia ba clinic na wa bunsan ko mu fra wanom it was 0246 26 57 07 I said a bay on betting here, Pana Bibia Kama Rocket at the Pakum Capsules, Media dance here, say Pakum dear any jay, Massum no more than one year, or Mrs. Why say Tari, what was on one and the and your bar, Beman Banos, who are far draws on a fashion in this one, and a genic of 4 fortunes, and maybe one more gem passo. The best city so, but that's why you saw when you are or Bahonye, when you are genic of 442 van capsules, the dear Johnson was famous, and you said, I have not so and maybe I cook and also I am not changing so be a while. And me a man on Kramanka. I am not changing so be a while. Who be saying? And then come on. Marco. What's that? How much you so yeah, okay. Was that maybe a horn modern so they move pies and I one time. I might you so be a while. What's on I just want to pan a man? No, man, can we have some man? And there is Robert, that's an adventure. So I'm not near man. I'm home. It's for Ampa. It's you are more than so true. Oh my God. Ish, where the old idea? Never can edge. I don't know about who's as I use so be a dad. Yeah, Kubo, the Munya, I don't know more families. We have to share ye, and media general for on my family. I see, what was all experiences I use. I remember, yeah, to Mama, and I'm going to back up so. Now, when you're that feeling. Met for Jesus Kawaja na Abua Mamoja di Wafu Sani ye kama bibia ya kama enti Kumasi ala babu abu station Nisco School House the show ni mumika kwa seresa oh kakanu wate brand people ya bayende Friend 0248 885040 Mama San Kabina Grace Gift back and can laboratory Mama Grace Gift dear me say yare be na ade akọ Grace Gift untimi nsa yare bia stroke mama diabetes or baby or hono mama so onya wo be me bi o so ye ni be ma impotent ho mesra okwa o be man say dey city bia o de beto nsem no wa we na de open no wa ya ma Dr. Grace Bedru na ka sache when we Grace Gift no kuma so Shim School Junction Mama from Barakasi Road and cry ni wachi motor petroleum bungalow wa friend 0543 32 00 no enti is yen try ya homra na ye ba echefo ye be kwa homa ne so na ye ne echefo so akwede nkomo adanse Ascra Health Directorate make us say wonu mu hwe onua TV de mu eden pa na anwia kwanta taxi station ho yes wo mo abia tumnti adanse Ascra Health Directorate and afei so no anwia kwanta taxi station ho wo ma bia tum se ho ha na wo mo 80 enti wati ase enti wakwa nkran oba anu abeye bi wakwa anu oba anu abeye bi wo ba besi ameti ye kan say bless de di bomu retwa yi bi meti bo me bo me dia besi me pe bi ma me nkwala anada enti oduru ba bi ne na ho ode ne entimi ena me yes ene ma tususu
e woni metu bank ntimi koyi sika na ba ne de ato nchense e de abodan so enti me ne na ti dan ni mu e de agya woko asawi eti me baba pani ye ne yire ho ade ye ba ye no en wo soma me ka kire ni se wo me kan kire me se me mela me koyi o ka kire me se be yi woni ma fidi dan na me se ya me meyi me niema sese na dan me no dia na ye de na me meyi me niema fidi mo se ya be yi na me se me de me ntimi nyi en ye sa na te dia wa yi niema no na fama me en wo no yi niema no de gu ani mu na me so me sesa me niema eti me de ko ne papa ayire ketuwa ba ko en wo hunu me no se ya na na wi awo twu niema e de ko bu fie se na me se ya wo ba en na yi me niema ama me se me mfa me niema nko bi ma me fie nti ya ni se wo yi me niema oba no wo oba no oba ye na hifro ne neti dan ni mu se sie asem ne sie no se jiwonie makọ ni se be maka se jiwonie makọ na che se waja wa wade no na oka se jiwonie makọ ene sa ho ne mani nyina no be mari busua ni ben ena wokọbọ na ma ye se ne blasafo anim me de to blasafo anim blasafo se waka se menyi meniema de menyi le saba ni sister pani wonu ane ma me ba woni ni fini yefunu ba ko won ye pani ni wo ba me ba ye sister ne se an ne dan ne ye mema dan into waka se menyi meniema wa yi meniema esasa me de kro na me so me fa niema na me de ko me fie nti nipa mienu na me bo wo mama ni na wonso wabusua because wa worry won fie aduase ne a woni na bobra nti no ebre o ka se yi woniema wabusua pani ben na akobo na mane se ade abusua pani aka kire meni o nti no mom ye nkọ ne nkọ bisa se minyi meniema no na wo jama wade so de a mene na wade fie aduasa 30 years ya ye japade oma mi hunu me chefo de be ma me ede na wabusua ka kire no me ma me ne me papa ekoi wo mo koye wo mo ko bisa na wo se ye dan no eye wono ane dan nti wayi me niema ama me oni asem bi aka enye no ti se de se wo ka se woni na ye japade up okay ye yi sa dan ya woni ni si ye no eye how many rooms back 1 room okay nti ye yi sa dan no na dan no 1 room na nkura nwotwe nyina da so sa atam no mo susua ni e bompo ano mo susua nti me ma me si bi no ene o ma me de enkwala ne ba ne fie wo nti dan ne mo de me ne wono ene ka kire no ena ne edamu si ye yi sa dan ne free wo japade be biem na mo ye nya ahwe biem mama nya ahwe biem me wo no be ka che me se waje plot o be si fie amame efie ne so plot no waton waje plot na oma uko hunu plot na hele me wa nada ebu achi enti na me dua so wo masase pachi ho no ai me dua abanche wo so enti me be kwasa wi me ma nkwala ne so ko dua abanche ene mo loba e wo so enti nkwala no kra me wo no no mo atwa so bode ese adua enti me wa dance me ma no en empanimfo ne ma dance wo hwe asase no a ototo ye so koto e dia ma wo no wo hwe asase no e ho nkra tai hu se o ampa be me yakoto asase na ya efiase wadi mu ena be me yato asase dia ma me wo hwe sane ma mama wan fakra tai bia amele me wo be ka kire me se watu anua aguso nti kokoo ne sika no wo di besi edan na ma me ne me ma enti wo kofa wo ba we no na de meti ane se waton asase no kokoo ni sika no amokoye we sahwe no 30 years no na wo bu nwa konta de kire wo mu afi ne so na me ka so won fa me chefa ma me wo sika no wo kra ne bank wo di be ye japade